Da li ste ikad razmišljali što se događa sa našim kandidatima koji prođu kroz srcelovku? Pa vidjeli ste, nije me htio. Naš Kupi da se opet priprema. Čuvaj se da ti ne dobiš u guzu. U mojim si rukama. Joj meni. Posebno izdanje Srcoloke sa najzanimljivijim kandidatima i kandidatkinjama iz prošlih emisija. Na Valentinovo u 20:15 na RTL televiziji. Griote. Kraš. RTL televizija. RTL televizija. Novi silan orhideja i lotosov cvijet. Svidjet će vam se. Taj nježni silan miris. Kao san. Ostajem u silan. Novi silan orhideja i lotosov cvijet. Novo lice Fabije. Škoda. Simply Clever. Tako čiste, nove Nivea Baby vlažne maramice za osjetljivu kožu, bez mirisa i s pantenolom. Nježne poput kože vaše bebe. Nove Nivea Baby vlažne maramice za osjetljivu kožu. Lice Fabije Sedan. Škoda. Simply Clever. Duboke bore. Moguće ih je ukloniti iznutra. Liftactiv Pro, prva njega s fibrociklamidom, obnavlja zalihu vlakana u koži, nestaju čak i najdublje bore. Klinički dokazano poboljšanje bora i čvrstoće do 43%. Liftactiv Pro, nova njega protiv bora i za učvršćivanje kože. Viši, zdravlje je bitno. Započnite sa svojom kožom. Novo lice Fabije Kombi. Škoda. Simply Clever. Vrlo je važno oprati zube nakon svakog obroka, ali baš sad je pravi trenutak za Orbit, jer čisti vaše zube, uravnotežuje pH vrijednost i tako smanjuje rizik od nastanka karijesa. Za zdrave zube, Orbit, najbolja dopuna dnevnoj njezi vaših zuba. Ring, ring, 7 a.m. Move yourself to go again. For the man and the crazy chief. One says sun, one says sea. Moć tehnologije. Novi Citroen C4. Pobjednik dostupan svima. Citroen C4 već od 103.600 kuna. A uz auto godine ide i ponuda godine. Ne okljevajte. Citroen C3 već od 72.900 kuna. Citroen Xara Picasso već od 118.100 kuna. Put izlaska iz labirinta je put pročišćenja. Ako ga pronađeš, ponovo ćeš se roditi i pružit će ti se nova šansa. Put tvog pročišćenja tek je pred tobom. Šta je ovo? O čemu se ovdje radi? Gde sad? Ovo je pogrešan put, 100% pogrešan. Ma zajebe me sa tom tvojom profesorskom logikom. Ovdje se treba držati instinkta. Labirint, sutra u 20:15 na RTL televiziji. Iz najmračnijeg kutka ljudske svijesti izašlo je zlo nepoznatog lica. Oni rijetki koji su mu znali ime nisu ga stigli prenijeti drugima. A to nije kraj. Valentinovo u ponedjeljak u 21:15 na RTL televiziji. Gledajte i dalje film na preporuku magazina TV Story. RTL televizija. Uživajte u prvoklasnoj Frank kavi.
i osvojite prvoklasne nagrade. When the dream with the day begins, when the dream is not what it seems, and your heart can modestly say, I'm dreaming in my special way. Let your life now radiant shine. Explore this dream that's passing by. So every day you can ride. Pošaljite 6 bar kodova s Frank jubilarne kave od 250 grama i uživajte. Vaša kosa se lomi? Garnier Fructis, prvi šampon za jačanje kose s aktivnim koncentratom voća. Dokazano je, Garnier Fructis čini vašu kosu i do 5 puta snažnijom i zaista mnogo sjajnijom. Kosa sjaji svojom snagom. Garnier Fructis. Garnier. Osjetite toplinu uz punoću okusa Cedevita čaja. Cedevita čaj, okus doma, miris prirode. U cijeloj Europi deterdženti su neovisno testirani, ovaj put u Hrvatskoj. Na osnovi 28 tvrdokornih mrlja kao što su trava, voćni sok, krv i umak. Pobjednik testiranja bio je Persil. Persil zaslužuje zlatnu medalju. Persil, s njim znate što imate. Top ljestvica ljubavnih darova za komercijalizirani praznik zaljubljenih. Sutra u Eksplozivu vikend. Srcelovci, bok! Već znate za posebnu emisiju Srcelovke na Valentinovo? Pa poslije nje vam pripremamo ludi tulum u vrućem zagrebačkom Piralja baru zajedno sa svim kandidatima i kandidatkinjama, naravno koji su prošli kroz našu emisiju. Ljudi, bit će genijalno! Genijalno! Valentinovo Srcelovka party u ponedjeljak u 22:55 na RTL televiziji. Beskrupulozan zločin doveo ih je u nemoguću situaciju. A tada ostaje samo jedan put kojim je moguće doći do slobode. Mrtva tišina u utorak u 21:05 na RTL televiziji. Gledajte i dalje film na preporuku magazina TV Story. Večeras želim izgledati glamurozno, ali s ovom bojom kose. Ne brinite, imam nešto za vas. Novu Palete Deluxe Prestige kolekciju s ekstraktima naranče za ekskluzivnu njegu. Tako zdrava i sjajna, tako izražena i posebna. Nova Palete Deluxe Prestige kolekcija. Schwarzkopf. Doživite svijet marketinga na Zagrebačkom Velesajmu. Novi Seat Toledo, prostrana sportska limuzina. Autoemotion. Put izlaska iz labirinta je put pročišćenja. Ako ga pronađeš, ponovo ćeš se roditi i pružit će ti se nova šansa. Put tvog pročišćenja tek je pred tobom. Šta je ovo? O čemu se ovdje radi? Gde sad? Ovo je pogrešan put, 100% pogrešan. Ma zajebe me sa tom tvojom profesorskom logikom. Ovdje se treba držati instinkta. Labirint, sutra u 20:15 na RTL televiziji. Nakon stravične kataklizme, čovječanstvo se našlo pred izazovom opstanka. A samo hrabri i odlučni mogu se suprotstaviti prijetnji prirode i ljudskoga zla. Noć poslije sutra, u četvrtak u 21:05 na RTL televiziji. Gledajte i dalje film na preporuku magazina TV Story. Top ljestvica ljubavnih darova za komercijalizirani praznik zaljubljenih. Sutra u Eksplozivu vikend. Iz najmračnijeg kutka ljudske svijesti izašlo je zlo nepoznatog lica.
Oni rijetki koji su mu znali ime, nisu ga stigli prenijeti drugima. A to nije kraj. Valentinovo u ponedjeljak u 21:15 na RTL televiziji. Erotske noći na RTL televiziji. Gledajte i dalje film na preporuku magazina TV Story. Gledali ste film na preporuku